na nesi wo kwan so obeye ho ade ma wo kan wo si ye a obeye munye ye nti wo kọ ne se ye a obeba abeye me ho ade na woni me se munye ye na muguso na mo wo ade ne munye ye ho kire wo ho na mo wa se nyame ebi anto ne nsa afran kura bi ni manyi o ma enfra ho kire ni ayi mu na kan son se mi ensan free mo kura se o ma ka 7 adai bobo so na me Mami pacho me ne wo say Maa Akoma FM 87.9 kumasi eka ho enum ena ba ko sa wo ho ensi ono papa so ye different me pacho wonder wo papa ho ono wo papa ho pacho okay enti ose before say esibe ekọ ba bia wotu bata ekọ ye ne so obeba no emfimfie ono emema mienu na pie mu ho me pacho ayin eno no ba ko na wa nye kura no ono wo se friends en me pacho Razak okay ono se ono ne ba na nya sen me pacho ko mfie nu oba na abema me pacho abaya okay oye dan se Akoma FM 87.9 kumasi onko school me pacho de mfie nu makoda wonko school me pacho wo se ka kire ne kura ekoto 11 years he won see school dem kura da o se yesibe eba no ka kire no me pacho o ko se 12 years 11 years school da adai o many na penny no 20 years no oko school me pacho wa nko bida ene se nkra ni nyina nko school da ana ebi mu ko ba ko na ne so abeje ne ketwa enti wono na me hu se uko school se eno ye de Razak everywhere de okofa no me pacho wo sei ba na me ka no ne so abeje no ketwa nti nkra nan no be fa mu ba ko aha nti wono de wono na me hu se uko school wono de wo se wa no wo sesei me pacho ai but omo wo ho no de emu bia ni ho a me pacho ya wono de ka kire ni di nachi no no wo me ho na ho kire bai pa nti me sisa pair de abele na mama me ba no be ma ne de ko balekasi fiada no makoto ne adidwa afi me hwa na de ko na edene ena me de be ma ayi de ka kire ndi nachi nse sa de a ene won so nyin koma wonanam na me so afi de ma bere na akra no won de ne ko enti won ko e wo so de ni ko school o papa ma me no chese de ne na de afi de be die kura na papa ma me no be pa mo dan no so me pa chan nti ono ne mo baba ko na tie sesei ana wa free ho me baba ya ba ko o mu ka akire ma me ne ka akire ho oh okay na be ma ne soso no de ka akire ni di na chi ne soso o masa be fo no no wo papa ho wa akura ase ho papa ba ye no wa akura ase o nko school no ne nam ho no ma nti wo de ne ba me ho be se na wo twe me nsa na me se me ma wo foforo wo wumfi wo ba wumfi me na wo sa we na me so ba wumfi me wo sa de akora we se be ka ba ko no ho de a mintimi kire se wo ba wumfi akora no na wasa akofa ba ko na sa be ka me ho abla wo wansi di ma de ti wo ka so wo be twira akora ni di na ma na ko school no wo sa de ne ko balkasi so de ne ko ye se wo de mu di ne ko school so mu fa nan ko ye eno de ma mintimi kire nya je se wato se na apeten miensa ana nine no esibe de nine nyina wo mo ato apeten ka kire ne de wo me ho na je se miensa ewo nkrofo nchen ba ko wo nkrofo nchen na mi wo akosi balekesi busuani abusuafo ni bi ho okay na eya wotete wo no mo nka de ana wodi wo mo koye no bepem ne wonte wo mo nka biem mi pa cha o wo ko okura sa wo ko hwe wo mu ana adane ntokwa wo nko ho ti be ma ba ko no de me ko pa bale die esi den na wo ma na wo ko hwe mo na bale die me ko pa be ma ni jan kra ne ma 7 years nya wa na ahwe wo no enti wa mo ye de ne ma me de nkura no ka kire ne na kiri ba ne koi esa sa de amase ni nyi hwe ni bi wose wonye no satam na ketwa no kura afi na de na ma wo na ki no 87.9 kumasi no onyanya mfie nsia mpo ti me di ni koi wose wonye no na mija wo mu mienu nyina si honom na agya mbefro ka bai me befro ka no so se wa begya na si me maame mokura ase abra wa mo me maame mu mpokura amane se wode nkura na eba me so aso obae no wose
wo si akora ne se wonye no na me na mokwamu eba abla so amesu menim se me de akora na bere wona na mo ahokyere nti me de na bere na sa aba akora na se wo de na be di 3 days me so amo so hu me no makasa bi ankora ne mienu abedi wonti bla ba ko wo akora na so no wasi ne kura wo efie ofenso to oba na wasi akuya mako hu o ma no mobo efie wo adeje onam se wo sesai eno wasi mako hu se nkora ne gu adeja na ene mi dimirika eja me bototo na me wuro matal me koye na me so ase a wase ne de nkora ne ba ase wonam kwa so ba nam so a nkora na fe de ma bere de me die kura de nam de ne koma ne se sa de a wonhwe ne bi enti sa mi bilechi ya me ba ye no se ane ne nkora na be di akora e ko 4 days eno ane nkora ne be ka me ho e wo ekura na se wonom adoma menti wase o se meka cho se menti wase FM 87.9 kumasi midiwachi meka se menti wase wo baby aya kwano a minu apani namboa because yeah mawo be ma no ese ahokyira ba wokọ peska ba ekaba nti adoma efiri he na bae ipa cha me free offenso rapon okay offenso rapon na adoma efiri bae nti ye ne akua betwetwe nkomo awia yi obekire ye hawa ode bae na ye nam so etimi ape ano pomesibre ede amano akua ma ya monko I just said me uncle. Okay, let's go. I did some not very. Ma me pa cha ma sama me de ba ya ne say. Na me sua adwuma wo ofenso. Na me pa cha be ma bi be fa me ne e frɛ no wo sei asibe. Na wo de me call o ma me mokura ti ye won kura 7. Na ba akoyale. Ma ye de ni chini FM bia so. Anyeye akua meba anyeye okay nti mame ma anyeye no mo ka se akra ne yade ya ne so anyeye bia na sa abre ne ye ma akra yi pasco capsules ne bi no ya enkeye esanse betumi abase ne brebo no na na ho atochima enu nti na me ka se awia yi ma pasco capsules no empa woni abusua ne ho momomodia se mo benu numbie na empetuwo ama meto kwem he pasco e ba capsules eyedupa ononomo a eboa na ebo wo brebo no eho ebai kwanua se bia so ebebo wo brebo no eho bai enu nti bomodia se onso obetumi atobi na wanonom pharmacy bia mu ubenya ebi ebema obrebo no ate apo abrenyina na for 055 7453579 055 7453579 na also Emma wonsa enka edruno ebi na eyadia ebeboa wo papa grow fine yebema wo bi anom enche enunti wodi taichuku okoye ma wa ma wokoso na menyim busumi num wa mebi me kwawo ye na sa akora ni free ti afie na edene mame na bla bi be fa me ye fra no ya opale to bae na me kan me ha wo nyina kire no na osu akua meboa kasa ni nyemu so na ayi me ohini bi aboa me kakra wo ebla kase ti wo me nska kakra se bi fa nkofa eni ma na me de kofa gele ne beans eno ana na me de ton ti mai ne be fa me nkakra na eja ye nkura ne soso dooso no ma enti mi nyina na edwane hye ti nyinse ne baaye no wahwe me a ti me wo ye yi me na wotwe me fa nse na wotwe ne na ni 3 days kwasi ada na oba ka kire me sei obi abona mane sa akora no enye ne ba enti nyinse no me fa akora no nkopo wo papa no wonhwe no no de wontimi nhwa akora ni biim ebesi ne obeka aye akora na ekọ busumi num firi ho eno ano no wo ansi ho biim atosa meli sesese wo hene su woni ho eno anu
obi nim baby kura sese wo me nso sese no dene ma me die me ne me ma bedie kura dene ma me na mete ne kura na wo hwe me no sese ma me nso afiri mu kura ko 2 weeks tie dene ma me ne me ma ti misra ma etiefo momuwa me sese me ba ma nko be de kura na lolo fe kura nka mi nya bi okay akua dia ba madama misra wa ma me welcome about the back way 87.9 FM. Akumebu subjime die braso Friday edition na ya de bramu no. Efia da bi eye guy. Efia da bi ade. Efia da de bibia tumisi enunti. Hwe animu de wobete ne wo behwe bia no hunu se enne eye fiada bibia etumi esidi ameje so ene makos won se yetesa adwai mu sabre ya na no se akoma mu sam dwumade ebre no aso magye adwa abadwafo nyina aka me ho ena ye de ebre wo ba bia wo bia nso bomode ada na etena wadwam te waso we waso fe wani na ehwe ne ekoso no enyina ebre so sa wo kire wadwene a entempa no ara na fe won so de wodi aba na na kwe koko ewa ha sanso ena Pastor Julius Naba ono so wafidua imu evangelist Samuel Mensa wa ha say sikapa etwetua Isma Heward ono ena ebo mi chidom semi producer wode mekọ na wode meba mensumedi ye Maa Akos enunti bomodia na eka me ho ena wiei na yefa akomabu sam dwumadie no emro hyene so ema me se ebodonko a onua TV the bedroom live enunti bomodia se ube follow ye ewo ye Facebook ho u follow na wo like u comment na wo share follow like comment and share and my yehunu se odo ye wate ahwedom yenso yate ahwedom enunti wu follow ye no na eno e de dance ye pa YouTube no bomodia na ekọ sisi a na wo kwa wadama eya na wabiebie mu wabibi mu wadridri mu na wafifi mu na chese watu wapete no ama obi anso enya bi na ebre ne so a you get notify ne sa enti na bomodia se obe subscribe na wamia notification bell no so eno na ebema notification no bra dwumadie no egu na akwan so Free FM 97.5 ewo tachi ma manager dachi na pamfo make say wonum abiemu diemu enzen pa mese ene esikafo ni di ene esikafo hwimmom ene esikafo nante nesere esikafo se de na chese woni obi nsika information center na hwiabom ewo dwaben odo efe aha wono so abiem ewo dwaben anointed fashion buadi ayedi as stretch wa ena wonum ewo make say wonum so abiem diemu eden pa yebekọ na yene nua baabi akwakwodi nkomo ne haw no de nyasem ketua chebede na so sade atie bia no yebesanim ne yabiebiem yebanyono ne sepraye ne yede apra ana yebepie obi ono obi pia akofo obi aka ho ni akua nyina ne no beko na se besi anom wo no wode baje wo na no se die sinum police di bia wode na se be frofro yakwa mu fi kura se mu ware police so wo pa ba sabo ubako okay yako na minua bay enkonkodi enkomo na baby awo bia nso na wa try se wonso do case no ebeba na yatena so ede amaw yenua bay nani abre ene obaye sade atie bia no yebeboa no waso opedie ne eka wo mo na nso so yese ye pesa ye boa no na ye release no na yesua ne haw ni bifri honti ye ne yankasa ye besom ye ba ba dwitwe mu abibi mu die ntia ewo se ye DNA. Health does not always come from medicine. Most of the time it comes from peace of mind, peace in the heart, peace in the soul. It comes from laughter and love. Health does not always come from medicine.
most of the time it comes from peace of mind, peace in the heart, peace in the soul. It comes from laughter and love. Okay, young girl. All right. Mame and mamo. Aduane kakra eni na ye mamo enro kakra enka ho. Ye mamo adwuma kakra nso enye emfa empi so. Ne sa enti ena wie yi. Na meni nua ba ekodi nkomo. Akua doma. Adam. Akua Ma. Na what to say? Nyame adom ma na mo so e. Nyame adom ye ho ye pa. Wo ban ne ho afo. Osawan. Mani de minimo. Eh. So sen kane na ubosi o. O sen kane no na ja. Why is that hwehwe? Eh. Ye sure na hwe ye. Wo fewu ene kura no still. Wo da so gina na so. De ye me yanse woni mu wonfie. Ka mu no wonfie na ye de atoto ho ofre ho. Nso wonfie ya wosi wu hu no. Eh. Akua be ku bi o. Boy. Ani akua. She. Baby na esa no o. Akura de ni gine hu o. De ni gine ho papa. Enti ya wo su ha wa adwempo. Us. Any abra command no se before ni binim. What did he? One no food. And oh yeah, exclusive. Exclusive and now man aduane. Ya na mi koto kenke man. Hey. Yay. Ebia. Ma. Oba no nya say. Pachafe no ko 5 months. Ebia kasa go fidie ni mame. Pachafe no ko 5 months. Oko 5 months. Kenke. Mi pacha. Dokuna ya hono. Mi pacha. 5 months. Pacha. Asa no de ndudu. Ana wo man nyina omudidi ntem. Ana ibi na eni o. Man pacha wa hwe wu hunu. Yes. No what me ke dia be mani bi mu anya den. That brother was say yenka aya nsuo na watumi aya yi na kenke dia aya den sa se di ositi no nso no enya enyini for sa enuane a eden esa wo pupu a ebeye de nyameti ase ekua bia be fa why yo ekua free hin na bai Ipacha mi free official rapon nti ka wupia oginem unsa krada na ne na so oginem sa no a obewie na nimu eye ne ya abia na jo otra si amanufo okra nya asere to abia chi amedwodwo ho no wo se beginem. Okay akua ma official rapon bas. Okay asembe na wo de bedan ye no bone tofa kakra na fa ye to aso free baby a enra ye di see ye no se be ya de enra wen timi entie no na wo ti obeti ase you know man no for kakra baby kafo you know for ye komo agiane no for ye nko yo mi pacha mi chia etiefuo nyina mi pacha ne se enra ekua adoma me de masem eba Akoma FM ene se mi pacha me ne ekua pimuni bi na ne wo ho na ekua pimuni no nyinse ba yeso wo hwe mi a kakra ti me kwa hospital nyina wono na ebeyi mi free ho to ebeyi mi free hospital no 3 days eno ba ye de beto mpanyimfo anum se obi aka a kire ne se akora no enye ne ba enti menko na menko pe akora ne papa me so matena se adwene hu se akora menko pa akora ne papa ma me na no no wo hwe me no wono no onimu se ma me ne so afirim 2 weeks ni enti me se ada se be hu akora ne de gi se oba ni eye test na ye hunu die no kore eda na ma me pa cha nungu ase ye no edoso ada wo ton wo so abadwaman ma me pa cha o wose a obi ka kire ne se kusase ni bi na eneme wo ye enti na ma me pese mi hunu mu enokore test ne ba eno na bibia bedadi
na ne kusase ni bi atwempana ma me pa cho eno de etwem dada kusase ni enu me pa cho na ne twempana be twem me pa cho ai oh ti na me pese test no ebem na ma afa de enunguase no edoso enye da bia na mewo a nkura ne bebobọ me so saa abra omunya papa enunguase no ene sen on an information center wo mukuro mu ofiri hene bi pa cha wo enunguase ne se de we ni di na chi no be ma na anye ti me ma we ni so ensa mbe pronte tin ka me so I see bi pa cha di na chi no be ma na anye bi pa cha ai be ma ne friends say bi pa cha friend no Razak o ye bunu ni di enti no no so onye ono so hu say woni wo bi twempana sa woni na obetwem ma wonu mpodie minyinsan ya ye de to nanim a wanyi abesi family akora na ekọ 5 months wanyi so wohia okora na odi atem ti mensa ma we so embetete nka me so na o se woni kusase wose wate ana ya bona mane yesa na woni kusase ni bi wose wate se akora na nya ne dia nya me bisa ne se na akora na nya ne dia ne wo betu obi wo hono mu da eno a wose da bi na me se me no da ho amu bi be popun mu da wose da bi enti mi hia se mo befre opale no na se test ya ene kan bi e beba no wono amfa ne ka okay me da se na yenhwe bra se o ha no aba ni nyina akwa kusase ni no so good enti yenhwe bra woni kusase ni twempena no wo be kire ye ho bra woni ni gyaye edi senya nsa na woni ma wono de wono wansi pise kusase ni no wono de so obi aka kire ni pray say akora na nya ne ba no hweta am no so a date ne nya ne ba enti na me pa kire say kusase ni no oni ne twempena me de ye ka ma ye ka mi firi bogo so ba ndie mi din kan ne tena ye ne akuapemu ni no me de masam de akuapemu ni ne de he ayi no ya opale no good metiase but one kasakura no me se why you confused kakra se akra no one kasa no one kasa wo akuabetumi de won sesi wo bo aka the plane a enye plane fa se woni me ne papa akra ye oda na so man tina message se test good na me tina hono me unim me pasa wo ye sincere like be truthful unim akra ne papa ankasa di oda na so ya ne ho aba asebe unim ne papa mi se ye ka ayi krata mu dia di okosensan ya nka wo yi mi free hospital no wono na mi di minim enye krata mu ne ye ka ne se mojam enye krata na ma akora yi obi ba emojam ena ma akora yi obi ba tire mi bi se enye krata se mojamu no woni makora papa ma jesemu bem yes or no me pen ane anade bi body ya bem ni abemu nti na me bisa questions no se mojamu no woni makora papa ma wo pale no okay woni bema no ba ko no de woni ni gya yansa wo ba be fa we na we accuse o pari accuse ono ye friend say ono ne sofo no mi pa cha ono e kusase bi no ono ye hwan ye friend sofo ata why na woni ne twempena egya yansa na wo be fa ya o pari mi pa cha sofo ata no good woni no gya ye no edi say yansa na wo be hunu o pari mami pa cha o pale ni de na mi menene wo ho dada ni egya ye na mi ko bogu so ko wale ye no enti mi ko ba ye no anye ye nansa no wo sai beka ono de menene tena yansa na mi ko bogu so no ni egya ye na mi ko ye enti wonne esibe na ne wo ho mi pa cha wan okay ono na wonne ne wo manso am ye mi pa cha no ena esibe tu kwan ti esibe tu kwan no ena ofa hwaya mi pa cha wo pale
o parent your to so mi no there be ba ko no a 1 year no ayi me pa cho Razak enti esibechi na ofa Razak me pa cho okay ana Razak no ene wo no se enye ne dia me pa cho ai o wayere me pa cho ai okay jo no kwa de wa nye kora ti Razak free ho no na wo fa ahwan me pa cho Razak free ho no na me fa opale no ena obe fa opare okay eju no opare ti no ena wo papa ye ntamo tete o mu jaye bibi sana ye mpana dabi bibi ensi eno se mo twempana mo se jaye se e ba se me papa kuma wu ya me papa panyini firi bogo so baaye no ti obehu me no no se akuya me ma wo ntena se aha no musa ensi nti mi ankasa me ba be fawo na mi wo bi ya me do be kwa akoma no ti me na me kase bla no minim ne da ma na ma bele nya me na minim sofo atane da enti fon so me papa na de me number man nti wo ho ano no afre na me so ma afre wo fre me da bia ni me di nkomu enti tam ne so wo melan me melan no sandiska ena me koye yo na o papa de ono no onimu hwe nko pani yie na me pa cho ai o ka che wo papa se o papa me ntumi ni papa ya woni ne kwama me no entena because me ne be ma na tie friend no pare o papa ma ne me pa cho sa tam ne entema tinti ma mom papa ma ne no kura de eda ho anamaka. Let me tell you something. Ono opare e wo na o papa bai na munyae na ne opare na wo na papa bai na obefa Akoma asofo mami pa cho sa tam ne entemate e die na ma mo ntomote ye se enye se ebi awale se yi no mpena no ne metwe na mpena se ye obi twe mpena mi papa ba ahokra no na wo pale no nu oni ho no okọ ekuyapem okay na oni ni ho biem ena papa de koma asofo mi pa cho ai ata mi pa cho ena asofo ata woni asofo ata na be enfiese mi pa cho bosomin bosomin sia mi pa cho ena na asofo ata so nya wo bone mi pa cho de mi pa cho de onkaw ontiu die tina ni jaye agree ma meet you ma me pa cho sofo ata de me kaso ye me bone a ma na ma bele nyame de o ma pa ne be ma woni ne betra wonye obone to oba bi ankonkonya sa be ma no na won sen free ne chen da age ade bi e wo ho bibi ene opa na won be oh ma anya sa me mpe no uhu na wo ye be ma pa enti die bi e ba na say e die na kote ba yira homem agree ma e die na te ba yira homem ma one ne kasa ono ya wasia me de me wali mienu nam so mienu de me mfa ho na ma nsemu wo yen ninko de be ma nya adwuma oh ma mpa cho nyese ne be ma nya adwuma nsemu wo ho sometimes se ma wade egu a yekohia busuafia obi antumi nkasa yesa ne ma no ontumi mo adwuma ne huni ho esa ne ma no ma me pa cho ni problem ne se wonu wo ko edwaba e ho na wodua ho ne ye wa wodua kura enti ye ko pristi adwane fie ye ko so ho no akura asinti abobo ya na ebe fa ne ma no wanante akokuruma akopeka so obeba no ade ebesa na osie wa kofa wo mpana wo honom ti last okọ afuom me ko so me de Razak ba afena no wanya wo ko ayi no anyini ti okọ awofrefo mu ba no ena ayi adwo ya sei ofata wona ekoro no eno se a hwan na eko no enam se akora asem de enti hwan na ofata gya isika ne to no okọ efikyire okọ hwehwe ho no ma wose wafa ha wokọ ti oba eno se ekuya hwan na aba nam so blata obi ani ho no ma waba ha eno
was woma obi ma hanuma ya na meka no wose me bu obi ma ya nka akora na kana msakora ketwa asem wedie ena huni ahanum no ehene fa na minim wose wone me kasa wosi a wubedwane akohuni so enti huni so de sa amne wafa mpana wo honum nam so kuro no kora na se hoye kokko se hoye ayi minim se kuro ne so ti ma na amada bia na ntawantawa nkete nam se sadia kunturu hwan ya ni nchia na eko ti mesaba mechi hwan ya na ba wunchi befa me plana de sambe wa for buy na de oyer menyin comment na me baby me die ne hodie ne wo bo me kase wo muame na me bo no aka se akuya wan kai mi ensu a be kai masere ampa duru hosusu obodua menenya wo free wo ba na anyem ma na menyem wo ho ma wo no anu onim na me yenura wo yenura se akra na nya den ensei bi pacho be man akra ide me se de wo se hwe wo se kra mi na de kro nti hey baby enti wo ba no na wonyem ena na wo nu madura se bese bi pacho be ma wo kase wo ye na o sai ne ba obi ba razak ba wodne ko ye wo se o treat akra ma me pacho ni ntwa no enumpo wo ne mekun so se obi ba de wo no hwe no na mimi bekum wo no ne de akire se meme mpe wo no ne ba e ma enumpo kuro ne mekun so wa anya agoroma enti menti ase kire mu kakra bi enti na wo pese wo se wo no ni nsai ma me hwa me maninti oma korano ehwe mu odiniti me nyinse we korama me ma me no kora wa firim no wo hosesi anko ma me nka me mpokwa me na minnim se menyim na minnim nkrane doso wo mu hwe mu no edi na wo pese wo sai wo no ne de no nti wo sai ne de no wa nyinsem biem ma me de ho ne de mi yenura wo no ankasa befre kora na obeka mitimi eye nkrano dua de ese me de koto no ohunu de ebeye no opie ho no wabeje ti wo hwa na menya me message e bank tinkiti 2 days na 20 medie mi nyinse we no ma minim nti na me pa che say wo say wo no ne di wo say ne me fa sa de ne say wa anyim biem di pacho ya kra da na so iko wi ai wa anyim biem ahu kire nti onu ne nyinsai ne wo sai no na se afa ne se so onu ne nyinsai ni mpo sai ya wo sai ko fa foforo akwanyima ye dai because wo mpa biem anye ne nka wo no because onu kwa de o ye responsible wo show no wo show razak ba enya ne dia obi anka se esakora ne nye ne dia obi ehunu enti wo be keep obi ade ade when keep ne dia no do one poor baby Auntie ti say ya ne dia amepachi wo ayi wura di nyakopo akuya wa sami dia meka minweda eju ba ayi wonyin say we wo behunu wo sa ba back to opare but etina na mi bisa o say bibi anye aha bibi ankoka papa good and as abrantie opare se wanyo bibi anka muntumi nyai eniema bi wo ho ana enye ntina ma wugya yetra wo ba bie kopem so papa befa wo ekokoma asofo ata dipacho ukwo ba ya enipa no ane na twe preja na niema nkoye the same nipa na asa befa no etina mi bisa sa die na si ye ma wo ne opare ntam tete ye wantumi anka nkire me but bibi na si ye ana ani ni jai ma me pacho mimi hu ne de na wo wale ne yire bi ne friends ma Cynthia enti me ko ba ye no no o magai
ena mi busa ne se a be ma de wo po ba wo ya wo se me ne me yere jai wo ka kire me so ne ne jai so na ne nyae ena me de me ko yi nti me ba ye de no so me ne ne jai na me se me ne ne jai anka wo ne niema enwu dem no so jai de sinti asesa ne niema nyina akwa ka bag hunu eni si honum ampani ampa ma me hu ne yere ne wo honum bi na akwahye ho ntuone ne tie no so wo hwe time a we di free software ata ho ba ye time a wo no operate na ye time a wo de wo ya u free software ata ho ba ye ne edi se bosome ana bosome mienu ansa na wo ne opare ebehia nem ma me pa cho no kora de ho anaka enru busumi mienu busumi pa cho de bi busumi mienu na ne opare behia mu nti woni ne hia mu no edi se ansa na wani ba ho so sa wanyem ma nyi se no die kire se me bosome so a bitimi nya me menses bi wa 2 days eno anu nti me die na minnim se nyi se bi ewo ho nti ebra wani ba ho so sa wanyem no na enya sei na me kwa hospital mpokura no tam no mpo no msepa unti de make yes ewo mse na wo menstruate fa na wonnim but at the end of the day no wo behuni sa wonyem meboa mi hu ya na mefuru na basoro pa 9 months 8 months 8 de ma meje edi wani ba ho so sa me so ma me pa cha ansa kwa me mefu bepi me awo we ya me wo ye na obi ya se ebia na tam na nso so tam no pa ho mpu ebe pie beba no enche na mawo ena uwe huno ena be ma so a wona na tie ne da because I unyim nyina na oni wi wono de so ehunu ono de nyesa menyim ni nyina wono no busa me se akuya me hwewa enti unya o menses na me se adenti na wu busa me sa me ba ye ni mu a no wose da bi wanka hwe ti me busa no wanka ewo mrekwa okra na wuhu sa wonye me pa cho an ti me be wu ye no eno no point se wo hwa tam na me ka kire no na tam na me de yawo na nyinse no enye ne ba na obi mpokura be ka kire nsa akwara ne de enye ne ba ma me so medwene ho a me nti ase I see but on one be you free hospital me pa chan wo be yi ni wie ni 3 days e no be ka asa asem no e kire me sa akwara ne de me fa ne nkomo wo papa yes Aya 27.9 FM on TV akomemu sem dwumadie no eno a na wo hwe na wo tie no na enche ye bekwa homa no so na ye ne opare akwakodi enkomo na wotumi akirikire mu yie e de akire ye because ebra wo hunu bibi e wo ho no I think say na wo so ka kire wo plane sa wo hu sa wonyam ni se wo ka the money no wie be enka ho asem biem e wose no ma wo hu se wonyam ena ukran so wawo memu na we yen so yen safrim ena ba ko ebeka ho ne ade enti no na onye niu e wonyi mu me pa cha e ya dia se me nyim na se me baby a se me nyim na se me ko hospital dia me nyina so me nyim ko hospital da onyim ko hospital da me pa cha de bi me pa cha kan we enko ami nko bi da si ya nyim kura ko hospital no afrefo bi ya be kaminye bi mpukura da me pa cha obeduru ho no ma madam bi wo ekura na se wo no ma awo kanwa wo kofre na no abeje wa wo si ya nyim ka si ya nyim akọ hospital akọpim si ya dia wo de
madam minye bi da e kan uwe no nko a I see ebia oya adwuma be sisi ma se no yi by me tin hweso de nanso so obi kase wo pe be da eno ana ma me pa cho me de ko ene me ma no edididi ni e mo lo betuo de na efudo duru ho no mo de a ti no ana nansen me makwa me ne nkora me ko obi mpokora de chen nora no ena me de ba ha no ma ene so ma se duru ha no mo oba pani wa ya adwuma be sisi Mami pacha wo papa ko ye na ho kire ni mu aye den no. Wo hene bi na beje no mami. Ti wo beje no no de ne to mesi. Ti akora no sa ba ni nchi. Wo ba ye no, wo so wo ko galamse. E ma meje ne niema asemi ma ne nko galamse no. Ti wo kra so wo ko unity e wo ofin so aba. Wo ko ye ma ebesinne. Mi hu me ba ni biem. Ena maintain nkan susu biem wo kwa me ba ne yi o sai ka akire no eso wo ko omukwaji aduane wo papa wo so wo ko yo papa frɛ ma da frɛ bla ma mene ne kasayo eno wo so ka sen ko wonfa number ne ma emele ma wo so kan ya yi wo papa se wonfa ma ne nko ti eno ba nam se eno nka wo je number na ba wo se anko ji aba no papa so wonfa number no e ma ne mere me na msiu ti wo sai ne de akora ne ko ye no hwe bi a wanya ne number ehunu ba bi kora akora ne wo sisi a man pa cho last year ya na ni okọ ya me ehunu okonya dabla busumi siansa ne yebedi bolonya no bisi ne maintain nka so what ya say so want ya say me pa cho ba mi de mi gidi se woti ase na nim na mi nim ba bi kora wo akua what life will be nyame fe ma me pa cho for to no free me aya se wi ase se wo te wona se wo na se wuni bia abri bia wo memu enka ya de so obumi o ka so wo ko galamse na me je ne niema se wo nuru se wo ko galamse no wo krasi wo ko unity aba no eno na ma wa mebi mu no akua se bibi ha akra no so school wo ko bi me pa cho ma wa nko bi wo de ne sua adwuma ma me pa cho de bi na wanya mfie sense abre no ne nkrofo ko school ne nkrofo anko school kra na wo mu sua adwuma de ni tipenya drawing onko school on sua adwuma wo ba so wanya den no wadidi ma me pa cho won fatuo ne se kan kwa makoro no ma na den foto no free me ti me mpo sei me wo de me di na chi me ne na kwa awrede oba na be ma wonkoso ankwati ara wonni mu se mi bi ti me kwa wokuta boto oba no wonkoso ani wachi nkura boto ma me pa cha nya de me peno no onkoso ani wachi nkura boto nkwatiti ayere awrede ma me pa cha nya de me peno no ebesida no so abo ne bra wonsu adwuma ni pa cha no atam boto wanya fie san wo dio maami achi no oti awrede wo dio maami achi da be no obebo bra umani na enwu ho pacho debi ti no wate na ho no okopa no bra babo iko bibi papa bi afri mu ma areda mo rekwa munya san na munya ye bi beso abrante na taade hye na didiem obesidan ekua mema mowa adan na wunyi wani na wo mmo bra enkra na wo ho de doso enu ntisika bi anson the same mistake na we repeat ya wose anya wana emia ekua yanka kire wo ba wubie because wo pa wo yam nso emre wo ya na wonyam want don't get don't want you pay yenya you nya yampe you are jumping from one man to another ufi bema we so na woni wawo ufi bema we woni esibe kro ba ye kra no senye bia no wafa bema fofra ke bia obesan ne watira ana meboa waba wa me person ko besa do watira mami pa cho debi oba ye kra no na mimpo na minim se waba
ti obi ka kire ne se wa obi na file chima eba ye na obeka kire me se akua enkura na papa bo ena me se wosese ene wose ya ba na me se wose ya ba enka wo kona ketuwa no 19 ko beba be pene kira kwan wo ba ye wa me pa nipa na be ka kire me na me wose wo pen pa bra memenda ti memenda na so na me su mitu anamon me ko ye no wa solid ene ma me de no kura wa na maka ma fa nche no ini no ko huru so wo ho no mpa holu no amka chense nti wa wo ne ma me pa chon ma kira se ma anya ne san ko ma ebi oba ye no bi ka kira ne se wo fa ma ne papa ma fu ani behwe na behwe wo ma e kira se wo ko wuja ankora wo ho wo ba ye nu nyina wantimi anye emu bia wantimi anye mu bia anya de nkura nan okokra na wonyem wo ba ye okohyemu a enfie ben ye enson jan nkura ni nyina egu oba ne so abra wonyem wo wanya de na wo se efiri wono so ma wani ba ho so kakra bema bia so abejampo akọ ne ho bia no wona ne nyem Akua. Uru fi family planning na. Ma mi ye bi o me de ma wo na chi mi ye bi me wo no mi ye bi ti wo hwa na atwa me ti mi ma me ni su biri mi ya na atwa me ti me ko bogo so no na de ya me na sofo atama mi koyi ye che se wo hwa na me ni su biri me e bia na no nyama ye wo mu ahodo bebre nti ba ko nyama wo a ukona ko hunu wono mu a wo mu ankasa be hu de ye ma wo na nka wo maye because so de wo si ewu kro no sa e kwa no dra na edoso awo kire no dra na edoso akra fefe kama bidru ba bi no no aye tan e ko mbe ko no Nti ase because ye too crofofo aho kira fine ba kakra wanya no mane wo ho because the more would be ka ho no na aho kira no e kwa ni musa ya bomo dia na ya frɛ opare ekɔ no won peki ana nkokora ejina so enti fatu ma ye etifo 87.9 kumasi ekwa no kwakwa ya no kwakwa pare ya wo pare e be ma ya opare wada ma wono de onum so ono na awo ena se wo hunu ya wanka nkire no papa enti enei se wo bie wano akasa akoda no a enya wo de a ye betu ya kire se enya wo de a yeti ye ni one woni ni tinyina no wonyim ni nyina no se no no da gu so pachan enti sa ahyase no kwa no wo behu ni se onyema wantwo woni ne da ya ye to so bie no wa na wo san de sika kokoyi no efiri asopiti ebra wo wie ye se woni mi sanya ode a ye nkoyi no agis waji atum me yira wo me kwa akoyi no no wa kwa akoyi no onya sayansa na obe ka se we say o wait 3 days mami pa cho ye wo yi me ba fie no oyi me ya woda ne kwasi ada eno be ka kire me ti fi won de o ma afra ne wa nsi ho kora bi mbesi sa ameli papa wada woroma ye fra wo ye mumu go so ye nka asa chenchena ache akoda ne ye wodia because one ankasa wa ye confused say ye wodia say ye sofo atadea wonim e pa chao na uba ye no so sofo atamfre wan kan che say ukona wonyem nti akra ne ye media onfre mi pa chao de bi mi bedru ye no mi a mi fa fun mi bedru ye ni week
ena mfa phone friend me ba ye de no wo frɛ na me so me frɛ ena me ka anyin se na se mo kyerɛ no wo ka na edane wo ka na edane abufuo wo ka na edane abufuo afa efiri ho wan frɛ biim. Okay, efiri ho wan frɛ biim. I see. Na oka yen so sa akra nya wo dia no wada ma woni mpanimfo bi akɔ ne ho. Mami pa cha wo free ho mi nko obogo so ho bi. I see. Akoma 87.9 FM. So eguso awutie no. Yesan akɔ na yakɔ akɔfrɛ ya opare na yahwɛ sɛ sabre die ya ebo atɔ ne yam sɛ ɔne ye bedi nkomo na ɔno so akyerɛkyerɛ ne die mu kakra ede akyerɛ yen na akuya sesei pa school aban school crowd adena wontumi fa wo mane nkobia wo mane nyina from the odin kan so akosi the otwa to so de we dey on school koso wo mu bia ni wo mu ko school wo mu bia so ni wa do mato adwuma mu wo mu samosa ye den mama Ma unsa ko from Akos school man pa cho mi hu pa enti wo ya na ho ye say ya o men nyina tifisa ya na pese ba ko isu ntina fie no enkura boto ni wachi nkwati arede Mami pa cha wanu nti na enura me de no so kan ho sem sere na osei na me de akoto oba ye me de akoto nipa me pa cha me de akoto ayi adansifo be me ensa wo sem de akoto wo manim sem sere na wo mu na awo man ko sku aketoa ne de so waba won fa na nkoma me pa cha ne number ni me ho sese asibe no we me pa cha ye se wo ye ho no makura na sibi na me mani nyina akra no wonya omo number eyi ba ko ya wono so no wo ye o se o wa yiri nti wonye ono se nya na number ke wo se ye frɛ no na ye ne di nkomo pa wono kra de on doubt se bi akra no kra nyi se ne nya na bia wonim so na nyem wo pa but o se menje e na wa hwɛ ho a na akra na nya fie se onya 5 years wonim wo papa pacha adai akra ne de o maka akire no wonimu no wonam ho se ya wo kɔ no ho a no wone na eko nti ama akra no wonko ne ho bi papa ne nam ho kra wonko ho Afia akuya ma bi ayo se be ma na ebe hia wa de so ama esa wo mo be san de niema ne bi aka ho o ebe ma mu aye dumo ma niema ndi apem yenso abi oboa ma menso abi akuya we ye chi wo be se afa be ma bi ma menso ani ma bi me fa kora ebi ma bi ebi be na ma bi eba no ma mintimi me sim se me fa bi kora na nyinse pa di nyinse ndem ma nyinse so de be sa aba because wani ma ho so wani be ba ho so ana anyem wo hu ne so onyem kopem bra wo be kan ansa no wo hu se na menyem papa mommy ye ben medro yeah edupa pacha e pasco yeah family all right inti ye betcha etifo ne ahwefo nyina na Casco Herbal Limited I did run it in the Pasco Herbal capsules abedwaso and e wa bonte o nyina be yenso nti nine die sese die amanfo na ehwe wo bienu wo bo ayi opare ebusuafo ba ko opare sister ho eyi wo se sibe no o asibe ba ko asibe sister ho bebo a na ba ko so wona na ho na ba ko ne ko galamse no wo ya kura sese nke do to twa wachi ma pa na dia de na wo ye ni sei wo chese 2 months o se 1 month bia na wa fa bi 1 month bia na wa fa bi woni we gya ya na wanya bi woni we nya ya na wanya bi na wo ko so a wo ye ya nkrai wato mo asahoram wo so ko ya na wakwo wo ko ya na wakwo e na wo ha nkora yi sa ye kan say Razak ebei wo nkra no kra enfie san na de da wo no montem afi
Nuru afi. Edrumpo. Nuru. Edu. Me do di edu. Nti afi wo montem Afia fe na deda wo montem. Last born was answer we ba. Last but one. Me pacho na me ka so ko 5 years. Nanka ne bema okoshia no a nanka obeboa ne pa. Ene sofo ya wontumi antena ne nchen ya. O se okọ babia o se wo ne obi akwa akode. Because wanya wo bone o hwe wuyi wo de kusasini no ne hwan me pacha wono de wo kura ho esuno kusasini no na esuno sofoata sofoata onye kusasini o ma ono so minim why because you can say on ne sofoata no osesi be enye kusasini no Razak enye kusasini no sofoata enye kusasini no ya wopare enye kusasini no kusasini no so no why ma eno de na make us eno de many way no like ora ba ono so ne twempra ono ne twempra eno ye bra woni hwan gyaye o ma ndi anya na asem kora woni kusasini ne tra asa na wo koshia esibe me pacho debi eti ameka se kusasini no oba mu brebe oba mu twem ansa na me ikobogoso no kora ukobogoso akohunu hwan akohunu sofoata okay enti woni opare gyaye no ena wo kofa kusasini no me kusasini ni gyaye no ena me kofa opale no ena woni opare gyaye ena wo kofa sofo me pacha ena sa back ne sofo ata wo sa back ne ya wo pare betna me pacha enti no anya se wo free esibeso no ena wo call Razak so ena Razak ne so nam kofa kusasini after Razak na akofa kusasini ansa wo befo pare enam kusasini no na ma mi hunu opale nka minimu no kusasini ni de ono na anwo me pacha ono so ne tena ho fie se na aboso ne se ma no de anche Ode anke man enye asempa baby so asembi ade utimi busa emu na ye wo da na say like ana wo ye mana mema so omo pa omo ka da bi ni ma me pacha o enye sa afi ya de ebia so ma me sense form wo di ahokyira nkolenti nya sebia makọ wu mienu won chan ni nti ebia se wa ye me pacha da bi emema bebrebe omumu de ahin na ma woto asase womumu de ahin na to ema woto fridge krasa wo beto nsuo wom womumu de ahin akua wana ma ni dwetiri wana ma wo dwetiri nothing omumu de ahin enti tutobidi nku anti na da bia befa be ma foforo na mama no mudu besi hin odi ahokyere nti enso kopim se still ahokyere ne da so wo akua ahokyere ne nko afempo na ayemmo akua afe na ayemmo akra nyina nko school enemrem Wambe na woka kire ye wie efa woni akua doma relationship kakra munya na kura abon birum na kura so bana da mi hwe na mi ntwanto so mi nhia mi nhia pen ama asano ye hawan halum ti akon ti fon kura di ba ama no so me kana kura tro me say that say na mi nhia nto mi ko twa scan na he sa nyen se no mre be bia ade ya bono ma continue ko share no ebi se dane aso omba mi enko no wa ama so ebi ma me ko no nchen me bi create for this na kuru akurasi ayetno du ba bia se oso no back na ni asema making
committee for ha for ha me anam say akra na ni media ntini de ho asem ndia me so be aduru ho de a fine naba na se bi ni ne be ye bi na kwa pa wa asem ni ma ibi bia na ba bi ni ho anu Razak no kwasem se menka se mani age wo ho a na meboa mani age wo papa na wo ye bema mu se wo ka se obeba na se die ne kura ya no bonsama ho no ya de enti ebra wo ne wo beba de ba ma mi sa we ebra wo ne akua doma start se mo twempra no 4 days no be ka che se onyem ya na can't really bana akurafina yetno anga ha groba cottage krono bia dan infia de benda kasra ya ba bi sese ba na yese kromo no de obi aso nti se o kan si mami aspra de ya obi anti ni ya bukanku a yesisi si na mo so me hwese ono no so no baba Mashauri mama jamtii sio committee for that's man. Na chese kwa wantimi afama to wanim say Razak menyem. Baby. Sani sana wo hoda dani ntino o penenten ani bi ja so no sani ahe ni dem ho akan. Ndina je no. Na mama ni ngada ko na yipa ni bi na if you let me down share, you do for this. Now let me declare saying, Abraham Sabana. Now, break committee for friend one. Now, when not train your bear, I was saying. Ma'am, about the cousin not to be a week Kuranobia. Committee for a week Kura, Sabran so. Now was saying, then you're saying, I consider ever see my common, it's really bizarre. Niwe mana kwa nkankan sa Canada ono a tele ni sa no so he na mi on kase na bi mana ka tele na Canada ewia na mpacho obi san se eni me na me kɔ so ni be share me dem ma se wojina wakata dia na eni me na me kɔ so firi na kura e be share me dem enti me papa ne tentene se ma bisanse committee no me ma o mu ye ma me pa cho me bo na ma ne ma se kan twetwe nyina bam adansefo nyina wo mu wo ekura na se ho di obeka se Razak hwe wo ba bia no one na eku di obeka bia no one na eku enti ma so obeba ha no ma numpo kura nkaye pa wonnie na akura ni nie Razak na mebo wo so wa mie wa no ansene pe wine dem ena na muhia de sia no ana se nokre papa bi wa hanum so we are you know tell me be share na ana ho ba tan so you know ho ban so it's dan de the side in papa so no so we be see ahai gbe na nene ko ni fie nti fie na nene ko sia oba ni fie na woni ne ko sia mpata da bia ya no kresa dai din kan wo fie na Razak ni wo be sia mpata okay na efri ho ko ne so ambna chona ni it wo si efri he ko ni na ne yo fie busane say ma bi o kan say Razak wo si efri hene fe ko nyina na ye wo fie me si ma me pa cha wo ba ho ni nyina me fie bisa ne se da krope no wo ba ho no kan ko wo ono ni fie da me pa cha de bi wo fie no ono obeda me pa cha an na sabre na o mani gu he wo ba me pa cha enu nti enka wo twitwi oni me bam wo de wo mani gu he me pa cha obla ba ko wo ye honom enti ye honom na me ba be ma panyini no eda nti me ba no bokura hunu ka kire mse ma de wo ye no mempe e ma wo ko ka kire Razak no shele ho ye sinku wo twitwa ne se kan ma bla ba ko ye fira ni bunga ka kire Razak se so wonim na so de ne saka kwa me na wo mfa ne ho nche no Razak bi na no se wo ma me pa chwan nanka ma me ametini a kekira ko hye wo ye na na wa boro no se wo pe ana na ni tete no ebi na ma na ni tete no ni bisanse wo boro ye no wo se wa boro
free say you wo buru sa da no de achi ye nyina antete na ni sunti ada obeba ho no no aboro me pa che wo wada ma me kwone so na wo so aboro ana ma ji se wubusa no eno nti na me ma dansifuo nyina bam ono no aboro na so no abo me de na me moyi enti wo moyi wa na aso ne nsa de ne be hye wo eno na ma me si busa no ma me pa che wo na wo moyi na be ma ne dan wo ho ye dan ya wo de egua na ba ma Razak na ne dan wo ho ne dan mu wo ho ye de because one ma me pa che wo yere na wo so wo yere enti na wani tria so wo yere wo so wo yere ba enti na wani tria so ne yire no no woni wonte ho enti na wo so ne ko ne fie ho enya wo dem enya wo die enti na wani tria so ma me pa che ho no na ma mani ana ho enti wonu gina so wo kasa no wani beda ho akua minnimu da wo beba wani ebeda ho na ma me pa cho ma betimi atwe be ma yo so de na ekwohye wonu ankasa ne dem se ne se yo no ne dem kra de ankmeka se ene ne wo ka ne boa oboa because ontumi nso wo won sakre de na me pa cho nya me na me ni ko yo ni di kai kra ko fiansa no oba di enti na abie no eye wo awodan di enti na abie no ma wo ne wabeda ene ofo so na be mu awarepu na I say woni ne no bo na mane a di enti na wo sign de kokoto committee o say asam ma me pa cho me ka no wone meku me ka no wone meku e na che nya asan wo ka che ne se wonyam ma me pa cho 1 month pepepe bo so me mu pepepe a me nya me menses na me ka kire no me de kae no ene ma de woni mu bia wa kura na se wo beka se wei na beka se Razak show ba na wa twese kan me ba Razak Mama. Asen no ka se no aha ka di opeso ka Mama. Me pa cho o se don wa ha yiti. Me de me bia bisana se ma twe sekan bi so hada. Wa sa o de se ndi se me ka ni pa wa ha bi mo hoti ni de ba ma te no ntu. Me bi na ko wa bi ta se kuruma ma twe bi so sekan ba. Ada wo beba no we metini abo mpa krompokora adi ahoma no ama kromwofo nyina afre Mama mpa cho say ada wo beba no ye bebie phone line sama wo kromwofo nyina afre aka de omu ni na kro ye homa na tu no no kro ni nyina ba bi twa ya ba wa me ma me prepa za na ba ti daben na Razak ope ubetumi aba ya di akra ne beba sada na wo beba no ye bema company arrange ama yenya doctor DNA doctor no wa ha se be ya wo nkonsa ma ne ya ne prekokra sa awako ti ana nkosi tugu ti ka wo tumi ma ye da because e wo se ye ne doctor edi nkomo na yehu no ano ti da be ni bia nchoya na ba tude anata Israel Razak onyame Israel wo no wani abre because ye bisa wo number cross woni enya ye ne yenya wo number wa na wa fra e na hon konkro ne akua kasa ya wo peke line no a na eye wo a onyame Israel edi nkan Razak why Mr. Onyame ya aduma brada wa kan die enwuye ni mu asebra ni enye die ne no mama enye sada enye die ni mu ase mo ma tell ntan nke na me ba ho yo feel ko ya mama obi na homa se na mbere se ya na me adon like adon ba bia ya tete no ni TV wo na de nti ye hu bi na ni video akoso ni na the frame malano me da say enu nti ewia ye producer be frame enti se wo ba na wo fom kwane ana wa frame no ni ama direction why okay yeah na ta ke me he ye wo kuma se askwa okay na se askwa me da mo so ya me shira won so pa Razak ye da say Obepa Mako na what to say nyame adom awie de chen kuro yi
So hoye. Papa. Ane se so baba kubumpina baby. Eno dia wasi ya tonyo mane ma. Na ma mi Obaba ku umpina baby. Obaba ku umpina baby. Den ya mako yebehu de ye ne dia sa na adwuma ne tie se motina na mo anyi keche sa obehu a Akoma 87.9 FM Kojo TV Akoma mu nsem dwuma de no no ana wo hwe na wutie no Afia wo bia wo ne ono so akosama wo be hia na brabo ni but I salute Razak. Why do enye opare. Aha. Yeah, wo dwane the responsibility. Razak de why do? Unse opese o ma obi ehu se eba no eye ne dia because say within e da so within no empamuda. Razak nye ne ba. On person obehwe ne ba. On person obehwe ne ba e na oye de wo ye no. Enti se wantu anamo sa amre na opportunities na ba aha de nyame adom obi de na asem ba die no ya free ya sponsor enti unya obi so enti ma na twam a ombe na apeka ya opa de abiem a utu ma na twam a wo ho be kire wo enti ma wo ho e me kire wo saa enti nyame aye wadom a na chese Razak wo ye ntentem no obete wo wa ye de afrim na wo ni wabusu amaso ma ye de adwom because say wo yire so mfa nchewo wo ho nto wo sa enti de say wo ye bia na say wo ye ntentem enti Razak wo ya ade say wo no aba back door no ayire no ho afra ni afa no na ono a hye ne da say nyame adoma Tuesday o be de obeba wo ye be memu a nti enu anu no Razak wo ni wabusu nyina haso mbedwomo no mahun se eba no eye wo dia ana se nya wo dia Mako Akua wo dia wo ho onwanwa wo akua yi dia wo ho na nyame aye wo soso wo ne nyame aye wo soso akua nyame acha wa chede ni triyo Mako na nyam nyina na me Pastor Julius ka e ma de bi pa bi o munya bi o na so no de se de menim se ne nantam aduane ne fa bola kwan so kro benya bi obafa bi obenya bi fa dwonso dan kwan so obenya bi na chese ofa ha na ni traye no atwa asim ofa ha na ni traye no atwa asim hwe sa adwen a eda ma bitrim no one meni obi awo na me pese me hia be me bi na wo so me banim no ohwe no mame mpacho obi nhwe obi ba wo eya asem na ye kan ya monte ase ana enye obi na ebe hwe wo ba na wakofa na free ne papa ho no ne wo ye wadwen se wo ne papa ne ntina biemu no obi na ebe abefa no asa abehwe aka ho mukura mu ye mienu mu untumi hwe ho wo se akofo obi foforo na wo fa no a wo du obi die ebre na mana hwe no no wo nwene de etu no mehwe obi die saa kwa ena me hu mi hia be ma bi na me se be ma no se de na me hu si kire me no eye wono a na ebe boa wo onye ono na ebe boa wo ono kra be ma no wo hwe de wo na wa hwe so ehunu se oba yi die obo ne ho modern na obe boa me na wo de wo so wo ha wo ni nyina akwagu eti wo firi baako na wo beko mienu na akomiensa na wo pro nkora ne gu ho na wo se nkora na brabo na wo se nkora na brabo wo se baako ko garam se ena wo ni sika ena wo ba wontumi ntia no me pa acho wo tia be na akora wo pesa wo tia no wo awanko school wo so wanfa na nsu adwuma eti abrabo be pa na apesa nkora ne nyina abo Ema bema bia ni ho awo be hwe bema bia ni ho awo be hwe ne wo no bo ho so se wo ma bema no ni wutu a mesra wo wadwuma ma wadwuma hu hia ma wadwuma hu hia mo na munya nsa mo ma nkora ehunu de wo munya wo mo hu se mesima akwankora yi proper na wo de wo mo achi a wutu no wusa ankora ne bro
pastor kurani bro so wo mu di nkomo pa na wotu wo mu echi wo ka mu ahun wotu bu hun se omo so ye mpanimfu anka ade wo de ba ye wo maame no ene wo papa no ka na sam ketuwa because ono me so na be die mi asase so wo be die mi a me se nkona mienu na omu di nkomo o ka chere se me maame si wo ko ye adwuma kakra o kokwan so aba me maame ba ya wonyem na ye kura wontimi nhwe ye yie enkura mienu omu di nkomo no o ka chere na danfo ye kura wontimi nhwe ye yie ye kura ma wontimi nhwe ye yie me kura hwe me be school pa eya na kom de me ma ese ba wo sa anyem se me hwe me maame pa na kura no nyasa chane maame akwa keto na timi adwena hu se untimi hwe na isa ho kire wo ti ho kire wo de nsasa wo nyem asa me maame asa nyem akwa no nyasa chane maame eti enkomo woni na danfo akwala edi nkomo wo ka mu no e kire se ono akwa no kra etete eti ye de na ne maame ko akodi pa aba na wo bai wo sa enyem wo se me de me nkasa me maame hu menkasa me maame ho nti oso osori a okọ obi fie na wa ye de wakoboa maame ne kakra no no wanya kakra e de aba school nti ye de na ne maame kwanye mu ebi nie akwa wodi ni ko school a e de na wo de koma no e de na wo de koma no e na mama no nyina dwene ye omo se wo se wo no wo ye ankamu anna no nti obi a dwene ye ne se da bre wo firi wa wo ko we ho nti anye we ba be ye we ba nti wan na e be je why na ebeje wo ba ma wo why na ebeje nkola na hwe wo mo sesei ba ko na epedie ne o de oto aso pedie ne de oto aso pedie ne sesei yakeka ko nyina mama yimi ense nyina epedie ne obi anyi hunni efisa wo free wa ma ko de obusa ko ma me re ho ne se na we wo kosia ne se ase wa man tai no na me free ho na mkosi so send the anche iti ena anche kakra bia na anche oba na anche yi hwan na ebeje akola na onu na so mo ni tio wo da wu mama binum sa no omni nyina wo mo hu no wo ka so wo hu se emema miensa ne mienu na efa wo no enti seseye Razak npa cho be yi ti frim wo dia no afo wa de no ahwe enye wo dia no waja dia waja na ade ama no na ne wasa kire ye be ma foforo na no so yakofa na ba ne ye no so ya be ye enti ye wie na no so ye hu de obia ne dia na obia age ne de no ahwe no na ono so ho ato ne biom ti nyame ya adoma Tuesday ye be twen Razak ne aye de ye be ye Ako. Adio. Aventure nana ya we be Sanjis Laundry Services. Ona ya no simintade me coach na bia o hotel adwuma bia o ye bia sentade wo mu afako no nya ma o Christian service. Ma. Nyame adma Sunday anoma be jame. Glory life asori na muko jame yokote ye no. Ese wonya mfie mienu. Kwasi da ya. Ye be odo adidie kakra ho na je se. Bibi amra meja na and celebrate glory life for 2 years. O ko twitwe ne ase. Ma. Debi ameka sade we na there na a man be fi say your time. But man no kwasem say abrabo we me no debi ameka say debi am free nya. Ye mo bi obi onim ye bi anim say ye from kura bi me struggle and ye nim di abrabo no tie. Abrabo no na from sa. E na abrabo no is said that senya mena na dum bi bedum wo aboafo mpohia no beboa wa je se onko a wo mo no je se fa kwan abone so anse aboa wo onko a oye obi oboa nkofo di ni wadanse o ba wo nko a wo hia kwa no so beboa anwe a je se bone abam se bibi na ya na di ni enti differences no say na etie differences are wo wiase no say na aya na etie. That is the reason why sometimes and found to talk of mobra. Oh, and to me, I be one brother say, ma, or brand de one cassa or bonam penny for kind of crack. Because you will be a bomber kurano, a would do, assemble bound. I become one some more, will be no crash, say, or no one city crash, assemble a couple of the better amount, will be no. Oh, ma, not doing a say, Madame, probably so me, mamma. Eti sese baby aba be gina sese yi so no asinkete se ono abeboa no ho a bia nkonko nanim che baby gina sese ko nanim kura so no ayi na dwene free me pebe mo bo so mu so e na ono asinkete se baby me free nya ma wo man so twam ahia me sinkete nhwe nkola na kakra nyame de ama me enye yi ma me a sa bre baby o gina nei
ku twam dan kokokra ba ho ka kire wo mo a o mu free se be man na yes be man de no ni dadwen ya na me man na mo se bani ato mo so ya mo de mo so mo de mo ni ya na bi wo mini be won kunya sa adwen mini be bi o mu na free body o a se oba si so na sa brabo ya nsem keke be all of a sudden na ninja so ina be ma mini be bi o mu nya that mindset no e di free enkankan ye manyimu eye me nwanwa o awa abra nyame adom nyare nyame adom sentwa wona ntwa nyame enne bibia meka me say ma adwuma bugana ha o tom na mka kire wo just number ya tese si ai obi tumi mfa no ma nko keje tese si nko obi sto mu enko jinsu sake meton wo de ka tia anya heye ni mu heye mo heye ni mu he asukọ ye he ye ya wa se mesro me ni adwuma bia ye me de mapampa ni mesem no me nso nkoto na memfa wo ma obi nkoto eti adwuma na kobusa wo ma obi tima ton sack no ma ko be 10 a day now there's a 10 a day process for so obenya at least when ya kwa no sa pure water free bia a day 100 Ghana cedis de obenya na sa wo ton pure water no 100 Ghana cedis as on fa so de biara da mako Ghana buy market sen if we are better than we are bosu adwuma na se for buy e bi 3000 bi 2005 nya da na wo de biara every day Uska obenya 100 Ghana cedis uska so no ne nko for de be che won kan ho etimi obikase oni adwuma na se ma me hunu se yes say adwuma let's change our mindset because our mindset say bema bebo am me say amfa and no man na ba se be pempem omunya adwuma nan sase omun they don't have any sense of responsibility can a man na no mo dwene abusua ho ene ade no enefo no de ya bofoforo enefo de ye hye onye se na ka chose yigu ya bofo some man we na opesa one no wo e ma no be hwe de o sanye se ka chose yigu woni da so be ma mesra mo nyame abom mo ye precious oba bia yes asombu we urade animu de aka ye se ye benya dwempo bi se ntina ma me be ma bi ka chem se o man ye ni adwuma na no ye mahipa na no ye mahipa papa na no ma kula be se say dad ye opa bia me ye ma na so board down nam so board nam se me kura wo ye me ba kura me kura me ye ko busa me se de opa bia me timi ye ma na untimi nya busa that's why said the yiri pe otimi ye ma na ko busa mampanyi mama said the yiri pe otimi ye ma na mo se dia opa bia me timi ye ma na dia aka ben se na aka se ma aka sa na aka sa ja sister no ko na djuma ja no ko ya djuma ja no wo ya pastor na utumi ko wo ba chichiri wo ba na ko ya djuma mi ma wo nya djuma ja ma wo nya djuma as what oba ho se team na wo ba na ebre e ba se ma mako me say o sika dan mampa na de se sika na intimi hia na ye ti ku mama ye huru nkofo mu si so no mu gira so e no ko he bi mu fiesi adan wura adan ya manfo ni pamponti wo dako ye beja bibia no ni pamponti wo that present ja nya djuma na o de o tire bi na se bibi ku ato sa boys na mema no mo pensha so zamra mema no wo nya ho so no ma mo na ye ja ya djuma ma me say djuma na chire fie sa wo mo no na wo wia no wo sa wo mo no wo tisan kwa ma o go come so yare de fi na wo twia asama to wo na wo adwuma fu a wo je wo yare na wo twia mu ntimi di no e na so ba ntre fi e ntra ho mesra mo yinya wo mo no mu na ye kwa na be sa aboaye oba wo ska wa na boa na to do so ma me wo no akoto na de to na ti ma wo no akoto na de ka akra wo no akoto na de ba to bra ne sanye o de fi so we nyina wa na beto ari ya jimi ana yene ya sabi ari se me ma ya ba ya jimi ana no ba ne ko ye juma enfa support wo de so ko ye no mfa sika kwa ma wa ono mfa hwe no ho mbacho branka be bro ba no nyina mbacho so ntere so ate be sika be juma ma wo yire wo bi no to keki bi ade keto bi no